Sudagar nyawan itu ke. Iya. Percis potongan itu nyawan. Domet ternyata nih saudara lincir nih jeneng nih cara bonsai. Kamu beklinisnya sakti nenek apa yang lawang? Tuh benar beliau udah nyawan tuh. Bos nih bonsai. Bonsai beri. Di laundry di jam kayak nyemuh pakaian buat Itu laundry. Itu macam-macam ya sakti nih. Yang mulai sakti, baik. Ngomong yang mulai sakti. Coba. Boten lah batas besar besek. Boten nepuk pandung kini. Banyak icara genunen. Aduh, Aduh. Yo nyatuang unden meme, nyen sudah ada dadong nih. Di coba dadong. Weh, nyaduannya nih. Niki, sesuatu dia. Wih. Nah, buang. Jadi ki. Wah, abau. Ada manusia wani, angsak asyik marwut di kanan setan. Domen nebu manusia cara bonsai. Ica. Dah dini gede belum ada gede main. Dini gede. Pangbani kene. Ngong sembane. Itu makajang unian. Sayu lagi makue unen. Udah sayang keketuan. Somong dadong ini. Ya semua nak usah ngasih para kena ginjar nyawa. Punya ngakuin unian. Hei. Uang wardo cuil begitu ini. Wah, lu mau kumal dan lu kumal. Asing ane ado di tengah king sentro akuin bener unen yang sudah tenipo. Wah, nah, kan menguruk ya teki. Dah, dong sing tawa, dong sing kena pengingatan. Ni retek tunggak menguruk rika kanan tu. Nih, yang sesuonan. Mati luar. Datang beperayung, amusak asyik marwat di kanan situ. Nih regek tunggak, semua tawang pernah di dewa ni mereka ngusak ngasih. Made lot ada di dewa ni. Oh, ternyata Bagaimana leng duni di kukungan? Nih, salah satu geng gasan nih. Mereka tunggak. Ada nih. Mereka tunggak. Geng tunggak. Apa nyah tunggak? Geng tunggak. Itu sih cara. Kene ge. Adik ge. Nah, si bang nama? Kene. Kene satu. Geding noh paling gugut nyawan. Ada tuh satu anjing. Sila maglam deh. Partisipa besar. Regek tunggak. Sayu hati pisang. Norot tuan-tuannya. Iya ada pengemit di kang setero marwut di kanang musiman. Niki sampun gregek tunggak ane ngemit setro riki. Ida yang sesuonan ada ngemit. Uling di lingsir. Oke kan, ngemit setero ini regek tunggak. Iya, kita dah dulu sanging awang tunggak. Ada maunya baik-baik bejani. Sayu hati pisang ala ratu. Usan pedang Ampulo penting. dah ya. Nini regek tunggak. Mapan langa kelanggano mino kadi titiang dari kalaning titiang wijah dari kering talangin setro dari wawu ingulun maweruh Hanu yang nogati di kandang setu dan Hanu let nini pinaku sang angraksu wajib mau bener kayos lencau nah mangke ulun ada tanya lawan gitu. Apun mitanian dadia tembe kita datang ingkene marwat di kanang setu menawakan kang swijo kayu mumpung luwih kayu kayang warah wakian siruh nini rege apo makoni mitanian ingulun yayo teki serang madelok
balap teme kene kaneng telangin setero. Lama kane digelisik ingulu mantri. Mapat. Ini ke kanan di kulun. Pinaku dos ning tamweng wiyang marunten ning kusima. Dinuto kori tekap jeng siro naruh sineng marunten ning kusima diraju. Lama kane sido angulati yato ganti ni kanang sedang. Nggih, mangke titiang matur panten suwe. Sebong rao titiang iki dan jawen dan dio sangkan ketitah ring itu. Sang nateratu ring jagat kusiman, mangan ke wenten titiang luruh sane kebawasan sedah wong. Ngale apa? Papan yato pinako piranti pinako serano. Yayan iulun sido ma boleh yato ganti ni kanang sedah wong sido yayo teki sirang kedelot pinako tos ning pamukyo kaki oleh kusima ketujon ngereh sedawong nika sugron ini pamtani wangian sampun boleh punika nak wantah serana angin ditiang ulati genah kuman ditiang dados pengapih ring kesiman sane menggelar kaki boleh kusiman hari sapunika Ngale sedah wong paman gelar kaki boleh. Dobak alon-alon ratu. Wah. Ne badane amre sukane ngawak cantun laraning wong len. Mula gitu mula cara jane. Ngale ada pangluang kalau jelek kena di dori. Ngale tegak pangluang. Ah. Kadiraso kadung nyamo matian. Ya kengken pangluman. Yang penting man kedudukan tinggi yang penting kadang udah dibeten mencecak sing kengke. lakon satu Nah, ulo kendo pemimpin jani. Sing mendolehan do. mandaga kenur dadio nini walah kayu mangkanu dados menika kenten menawon ini mawuluku apo yato sedah wong ingulun natan mawuro nanging mawuro kaneng aran natan mawuro kaneng rupo menawon ini mawuruku ringdi kano ring kanang Iyan dato si tiang metaken niki dia namaro nawang ada. Nih walau sing nawang keke gopane. Iyan dadi ke tiang lunas. Ice dia nicen dan sedah wong. Pang dadi bakal dia kejagat kusima. wah Hah? lama kane sido digelesok pitaku pamukjani Pangengang dari kaki bokeh oleh kusima. Ah. Angon ang nagdagang bumi. Jakti. Adilon. Tawak jadi partai kalau pelong. Saya akti dua mula sekan dua. Pasumbong dijaga kasimane kalau belum. Sing tawang. Dawang si dawang. Murah kita apa ada di kadang setahun. apo yato kinaran sedah wong Sudah, ngarani kanang base, ngarani kanang baso. Wong ngarani manuso, manuso moroki kanang baso itu marut nang jalan kayu. Dan lihat, maku urap dilejak kubek datang susah. nih subuh waliwo sanggara satu wang silang lagi jadi oh Urip dilejak nggak, abik angon ngejak bumi. Saya akti mirip papat bapabana bani ngendona mai ngalih ane mada sedah wong. sedah wong dan kanelen pinaku jiwa pun sirang regek tonget mangkanu Saja. Ngat man madan rege tungge. Bang, kasih liu. Bang. bang Bang, udiang bang. Apa sih liu? korbankanlah dirimu Sakit tuh. Kawan bang beli dengan kayak gitu benar nih. Oke, bang. Nah, bung. lama kane natan pengroro pengtrini ingulun angora kaken angula yen nyidang sajo nini ngaturan aku gue nawang tongose do bukati ngatur batas tujuh ke tongose bang gede lot ane bakal nempok wah apa nih kau tagih suwon ngoyong di sentro umah kengkeng kau tagih iba kau berano gudang miliar kau tagih iba gampang yen subuh man gede lot sedawong peman negak di tongos kursi ane empuk wah Gusti Malelon. kene pemimpin jani Aku ras triliun kebagian bagas sedah wong ketong berjanjian malu mana dunan itu ngang janjian malu kan mulo gitu mulu kita politik tuh kita hei
Delot. Delot. Gue kakak di kanan, kopeng kena kanan. Jadi nah, melama di kanan Awan pera sudah kuping kan. aku. Ulang direjak tuan yang sidok kita masuk ke di kanan. Rejak tuan sidok kita di kanan. Ang lupang pat pasubang oren ne bang urep ida sa suonan do ni madan sedang wong kekengken. Kagina muka kang ne. Tes po ni. Dijo dong mas sedang wong. Oh, liwas anggelengu sojan sirang geregek. Ian tian betul montat kodak sirang. Jadi. Ya. Apa? Boy. Engkan. Yen dot kelmakat tenang badan sedang wong. Ni angkian di geregek tongek malu carut nah. Raja. Hei! Geregek tongek uang wardo nisto. Do tenya tuang geregek tongek aukun. Pangsing nirdon lampah sirang gedelot. Lak adie tosning kasih datrio makotamu tosning wisnu wangso. Batas amapa kawisayan cara igregek tongek lak ati. Jadi kena Miss Adio yayu ketiga gedelot. Pang sepalang siada batas mungkin. Pangsing lak ati di gedelot. Ah, tuh, Bo. Iyan saja sakti, edengan, tapi udah di nyawan, ngacelnya. Oh, Coba bisa dulu. Pada mijilah kena kawisayan tu. Nah. Pada buktian kena lanjani pada medang, pada buktian. Ni maron nununin macan medam ada lagi kesaktian. Mempangi geregek tongek di umah pedidi. Nih gedelot kadrasuk nenon tekumai umah ni geregek tongek. Lan. oh, nantang payu si Hubert. Jani gedelot bakal membalik. Batas mungkin kawisayan di geregek tongek. Loak sigel. Lan berbalik mulai di beten punyan kayu. Saja yo. Ya dana. Pangsing geregek tongek pedidi. Ada mirip luak, ada mirip kanti, luak mirip guru. Luak, oh, kon prapto mengkini pangsing lak gedelot jok. Jeng pesuang monyeng. Gedung kesaktian ni. Yang tu ni makan aja kakak. Antos Yang melayu amatak maku wang sanak ni sedaya. Nah, Dan atuan nyawan ada so baru samra. Ada mirip nyawan siung ajuto. Ongkon teka mai. Ya sombong besik ke malah sakit. Usah pati sih. nah, kalau ngacah ke musmes-mas malu. Segera. Sigro atak di kanan. Oh, DJ nya kena antos jadi toleh. Dong jani sumbon antang ko jani mo. Ayo api. Singaratu tinggi dia. Yang mengkini keroda ni lo ikut di mana lo? Kerang kayu mangke ada. Ajak watak di kanan si siapa bersama. Singgi di jawata sayur ratu. Ini dia siapa empat lawan si Rikbun jauh. Singe Kau kan kau si siapa ini pada wadah. Lalu kau dumon rentarune akan bagian di tiang naon si siapa bersama. Lo sisiang jam kejang lo. Kayak berasan ni lo.